Mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda mu kagari ka Gihara habereye amahano akomeye cyane. Fulgence w'imyaka 32 y'amavuko yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utujuje imyaka y'ubukure, dore yuko abaturage bavuze yuko uyu mugabo Fulgence akatirwe urumukwiriye bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere, aho yasambanyije umwana uri mu kigero cy'imyaka 13 y'amavuko, dore yuko uyu mwana yarize arava bihagije. Abaturage bahasesekaye cyangwa bahise bahagera ako kanya bahise bagota uyu mugabo, bivuze ngo uyu mugabo yafashwe n'abaturage. Uyu mugabo yagerageje kwirukanka, abaturage baramufata. Ese umwana w'umukobwa yasambanyijwe gute? Byagenze gute kugira ngo uyu mugabo amusambanye? Reka mbabwire imva n'imvano ukuntu byagenze kugira ngo kano kana bagasambanye. Ku iki gicamunsi ku itariki ya mbere y'ukwa mbere umwaka w'2026, uyu mwana w'umukobwa yagiye kwa Fulgence mu masaha ya saa sita za kumanywa, ubwo yagiye gutira icyuma cyo guhatisha ibirayi. Gusa uyu Fulgence aza kubwira ati uze gutirura iki cyuma. Yaje kubwira uyu mwana ati uze gutirura icyuma. Nibwo uyu mwana yaje gutirura icyuma mu masaha y'akagoroba saa 12:30. Mu gutirura icyuma uyu Fulgence akana kashe nk'agasohoka gatonya atangira kegera akikoresha kutubere tutarapfundura. Uyu Fulgence atangira kugakabakaba, akana nako kumvaga ari byiza, dore yuko abana babazi ko bari gukina iby'abana. Birangira rero agasohokanye gake gake, arangije akajyana munsi y'urugo, dore yuko munsi y'urugo hari urutoki, ajya kugasambanya. Mu gukuramo iboro agiye kugira, ariko yagize abaturage bahita bamubona barahasesekara, bamwe bavuza induru abandi baratabaza. Uyu Fulgence rero yarangije gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Akarere ka Gasabo kifatanyije n'imiryango 320 y'abahoze ari ingabo z'u Rwanda bamugariye ku rugamba, ndetse n'imiryango yatujwe mu midugudu y'abatishoboye, aho imidugudu batujwemo ari umurenge Jari mu murenge wa Ndera. No kuvuga ngo hari abatujwe mu murenge wa Ndera ndetse no mu murenge wa Jari. Bivuze ngo aba bose ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bahawe iminsi mikuru. Incamake y'amakuru. Nimba ushaka kumenya byinshi waniza iminota yawe mikenya nkagusobanurira. Nimba unyemereye ukaniza iminota yawe mikenya, reka amakuru yacu tuyahire mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Runda mu kagari ka Gihara habereye amahano akomeye cyane. Fulgence w'imyaka 32 y'amavuko yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa utujuje imyaka y'ubukure, dore yuko abaturage bavuze yuko uyu mugabo Fulgence akatirwe urumukwiriye bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere, aho yasambanyije umwana uri mu kigero cy'imyaka 13 y'amavuko, dore yuko uyu mwana yarize arava bihagije. Abaturage bahasesekaye cyangwa bahise bahagera ako kanya bahise bagota uyu mugabo. Bivuze ngo uyu mugabo yafashwe n'abaturage. Uyu mugabo yagerageje kwirukanka, abaturage baramufata. Ese umwana w'umukobwa yasambanyijwe gute? Byagenze gute kugira ngo uyu mugabo amusambanye? Imva n'imvano. Akarere ka Gasabo kifatanyije n'imiryango 320 y'abahoze ari ingabo bamugariye ku rugamba n'imiryango y'abatishoboye batujwe mu midugudu itandukanye, mu mudugudu wa Kigarama mu murenge wa Ndera n'uwa Kigarama muri Jari, aho ubuyobozi bwahaye ibiribwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bisoza umwaka, bashimira aba bamugariye ku rugamba ndetse kugira ngo basoze umwaka bameze neza. N'imiryango itishoboye nabo babahereje ibyo kurya kugira ngo basoze umwaka neza.